Hey hi pui na kai chei dan tu chu nia he ka kor hi tlong pui na min thri chakania chonin vein chu hair and makeup hi mani ka in tino no chan chu ka manchin kha azina chon nimin la kan shoot na mi kan makeup artist kha ni chei in chei kha apoi ti lawa ma se kan in be full ei thelo vein chu he mani in kan in chei vel no mo alum do na renga chu wang chan sam tron hi a fu ka ringa chu wang chan kan tron vela MZU pani kan kal me kai dua in kan tlai shita ma se chen hun tura cha kan thleng man tura ngai na kai musel don nia kan thenga ben first ben second kan thenga i tlan lo la lo la pui ngal char kan thenga hi niro anh ấy giúp anh tin lúc mà sáng nay là sớm nay bắt hạt runway showdown kan thiên tỷ đun kan tuma mà sẽ upload được chưa bằng cái này thì thôi nào cái tụi thu cái sáng rồi cái tin nó lên đâu cái bùi na tin nó lên cái ngay yang thôi cái tin nó lên cái yang thôi cái lỗ mấy now miss kan chu wang to he Mizoram University Students Council ten an buat sai VIRTHLI RUNWAY SHOWDOwn an channa he an theme wana hianin pop culture through ages ti ania heta hianin he chi sang kha ron changchua ka department sang in an rin ti siak to na he kan han lak chunang te clear how chho do nila MZU Runway Showdown hi kumdanga po katel photo emaro chu kumina katel dan hi chu awak lo zongin a judge zongin kan tel ve thungania MZU Student Council te mindu sakna aro pui katia kumin chu katel dan hetiang zong hianin kan tel ve ni a tumdanga chuanin hang hetiang show an nei he an creative deu angna angan han show te po kan en ve thenga rawa chan chu backstage kan omangai china show kan nei event nuwa hi chuanin tiang hi chu lo zo vek to china kumin chu he enge kumdanga kati chin aya kaisan na timai te ang judge ang zong kan tel mai ba ka he tiang student creative deu te an ku chuak le an enge an show te kan han en the hi anuam ka tia kumdang zong ai nuam ka tia nang ni pon hmu no min ti ve karinga an ma ni hi enge an tangrol tha he zak om te mel pu te po hi an mani perform huna hi chuanin an ron ti tha mai ve ka he lo en ve chin zel ma te u And we have one of such talent with us. Do you know who he or she is? Okay. He goes by the nickname
Phụ chiang there. So are we ready? Come on, Mizoram University. Are you ready? Let's welcome to the stage, Tezinga Rosa.คุณโลเบ้กับมูเล่ริกตะกิน
until the tour. Mass communication, draw mass communication how. And props. In props, draw. Some props, how. Oh, all right. Thank you. Props. See you. Ngọc tiền ngô bò. Nghe là bây giờ số bên nào, tôi có bên số dung nữa. Ngap tiếp tục partner khác không khá. Kim mới hiện department này. Hey Sam. So lay log dar kartan ve velbor kan han nia chon hulam panga he team 2 kan han chan lia team 2 hi as you like it ti ania department sang sang ti han an mani du angin anron performa he tun chuma ameicha hi base model la an than so ania he acting te poi achate mai nia mai mo runway showdown ti lotling tura participant te hanin pek na hi aro pui ga tia ke ni korban bulan hachung po in kan thlan kan lum kan tira tuk fan nen kan thu ne hetiang khopyan aro in thom pui a iten that tak han laron perform te an fak om ka ti topa tin an idea hi he tiang te po hi an costume te po hi an mani idea thok khom te an mani siam te ania tin nge han interesting dewa han siam chwadan hi an thiam ga ti ni chumo hey cosplay kan han engine mun danga kan han mu ang nilo thil chi sang sang character sang sang hi aron siama tin
enge khovela thil enge story nein aron changchuak boka thil chi sang te entir tha nei tha deu zirtir nei tha deu khan aron changchuak thiam hai an fak ko ti top ni chumo an mani hi an idea tha ka til tuk monom ko til tuka judge kan ni ti te po hi kan lau theng hil le don na kabula chu te nen te po yanin he nuam kan tia monom kan ti kan en nai bok se mo he an monom ko til tuk runway showdown ayan department chang panga in Elin Education, English, School of Engineering and Technology, so in Planning and Architecture ni boka, Mass Communication and ni boka, and theme hi theme 1 pop culture through ages kan ti kha, so in theme 2 in As You Like It Anita and mani kan theme title chang kha anon thlang theya heta hianin an mani department milzel hianin nge anron perform po hi an mani nge milpuin an department milpui hanin anron kai her thiam maya he lekha thiam khom ti taka an show hi manchoi po en tlak hian aron changchuak thiam ani zomo hi tuna mi te po hi an teamwork hi acha me he tianga ketaminu ang deu mayang type tianga inzom ang me han ti han he aron chang theya soile soinu alum don hian ka siamo an costume hi an fak thlot eti anga non perform hi The time, you're not gonna make it. Oh no!
kan hmu mek ve thungi planning and architecture department te ania anni hi kumin sang hi somni panga MZU runway showdown winner te ania he anmani hi an perform tha baka thil an manwa ron man te hi anmani siam te ani hloma tin chu baka department dang te pon anmani siam chu ani vek thawa mai ro chu an thil ron show hi he abon hlom lu to kani chu mo to kan hmu mek hi kima ania ni hi base male model kan thlan ve thung kha ania he ron perform tha khop mai ani po Đây lấy đôi em. Ồ.
ve khazai tu niam virthli a in hlangi sakdon so nuling ananda la moi tu khomo han bek te han virvel te Nile tu ko. anna tu ma hi ski banyang show partner nalutuk ase he lambi ka side lo lam ni he de so tu ni ho shi thia me ai ma se hi om bang ya hi om sa I moi lutuk I he cha all the best hey model chelo tak show nei tur de le Miss Ruti Designer. oh designer oh it's very oh an chelo lutuk chade win nei don ya oh It's